Amakhulu abantu asale edengwane ngemva kokuqubuka komlilo ezakhiweni eDakota Siphingo ngaphandle kwetheku ngoMgqibelo ebusuku. Ngokusho kweTimes Live, kubikwa ukuthi umlilo uqale komunye umkhukhu ngezikhathi zabo-7 kusihlwa, kanti-ke bekungakacaci ukuthi uqalwe yini. Kabekho kubika ukuthi balimele noma-ke badlule emhlabeni noma balimalile kulo mlilo. Umnumzane Khaled Dlamini oyisakhamuzi uthe-ke bebesabuka ibhola ngalezo khathi babona-ke sekuqubuka umlilo omkhulu komunye umkhukhu. Uthi-ke bazamile ukucisha kodwa kwangenzeka ngenxa yokuthi-ke lapho uqale khona umlilo bekukhiwe umnikazi engekho esemsebenzini. Uthi-ke ngaphambi kokuba kube khona abakwazi ukwenza, umlilo busuqalile-ke ukubhebhetheka. UNkozane Nonsindiso Msizeni ongomunye wabafica bezindaba kule ndawo ezama ukubheka ukuthi akukho yini angakwazi ukukusebenzisa emva kwalo mlilo. Uthe umkhukhu wakhe ubunamagumbi amathathu. Ngesikhathi-ke ebheka ukuthi akukho yini okusalile angakuthola, uveze ukuthi-ke noma-ke azange-ke bebe nesikhathi sokuthatha lutho, bekumele-ke babalekele ukusindisa impilo yabo. Uveze ukuthi-ke uhlala nabantwana abane nabazukulu abawu-9, kanti ekhaya lakhe akekho-ke noyedwa osebenzayo. Uthi-ke baphila ngemali yesibonelelo eholwa ngabazukulu bakhe kanye nemali anikezwa-ke abangasebenzi ewu-350. Ucela uhulumeni ukuba-ke alekelele njengoba-ke elahlekelwe yikhona konke abanakho, okubalwa nomazisi, izitifiketi zokuzalwa nezezingane. Uveze ukuthi-ke noma-ke kabazi ukuthi-ke kwaleyo mali yesibonelelo abaphila ngayo basazoyithola kuphi noma-ke bazoyithola kanjani, ngoba-ke kabanawo namakhadi kusho yena. Nayizolo-ke ekuseni ngesonto izakhamizi besagcwele kule ndawo zibheka izimpahla ezisindile abangakwazi ukuthi-ke beyisebenzise. Bathi-ke kabazi ukuthi-ke bazokwenze njani noma-ke nokuthi uma-ke bengasuka lapha-ke bayolibangisa phi njengoba-ke sebeneminyaka engaphezu ke-9 bahlala-ke kuleya ndawo.